Ne dešava nam se baš često da bude ovoliko pametnih glava na jednom mestu. Matematička gimnazija ugostila je mlade matematičare iz cele Evrope. Na takmičenju koje organizuje 3. godinu zaredom učestvuje 20 ekipa iz 13 zemalja. Ima dosta ljudi iz drugih zemalja, a iz Srbije postoje 4 ekipe. I'm from UK, United Kingdom. Germany. Iako je u pitanju škola od posebnog nacionalnog značaja, mnoge od njihovih aktivnosti ne bi mogle da se realizuju bez pomoći prijatelja iz Pireus banke. We are very happy that these events, which are representing exchange of knowledge, ideas and experience, are becoming an institution. These are precisely the values that motivate us to provide support to young people with great potential. We believe that talented young people will build the foundations for a better future. Dok mladi matematičari budu u Beogradu, neće samo rešavati zadatke. Ići ćemo na puno izleta za ovih 5 dana, ali samo znam za danas da idemo u muzej Nikole Tesla. It's a really nice place. It's really a friendly place. The food's great. The architecture is really great. Yeah, it's a really nice place. We visited the old town and the school here where it is situated, and we made a trip to the fortress. But hopefully this year I get a medal. Dragi gosti, pozdravljam vas danas u Matematičkoj gimnaziji. Želim vam prijatan boravak u našoj školi i našem gradu. Želim da budete uspešni na takmičenju, da osvojite medalje i da se kući vratite sa puno prijatnih i lepih utisaka. Competition begins now. Let the best team win. Good luck. It gives us a wonderful opportunity to show our human face and our corporate social responsibility, which is very strong for us, Pireus Group, in Serbia and in every country where we are operating. And we hope we will continue to support the Mathematical Grammar School and the Mathematical Cup for many years to come.